Inkangi yago naga kwa mbuka iyo akanan kapa ekana aimakiyi yago ya angi himaga Nazaret nga kwa ngari sangin kinyaga wakiyi. Yimega iku naga ede ndanga kwaba mede yanganak nga ekre. Inkangi ngori hansu iku ikwanya akuyene ita angwa wimakiminga. Kuvyokwe ikwe hinji nagananga Passover angangi Jesus ikwa Canada kante hinji ingwa kunyi yinga Jerusalem nga ikasimingi. Jesus ikwa kuvyokwe ipa egapina ege nkwago pawanga suga ingwi kanakini ibu Jerusalem nga ekuwe. Ku hinji yabaki ikwa kapu agambiyi kubuga angmaga wigangangi hikngin Jesus iku Jerusalem yatu yaganap maminga. Inga kanigura kanaisa iku Jerusalem yatu yaganap menaka kunga mintanga ikiyi. Yagu iku maga hujida ana badanga kunga yugangi ku hinji ikwa kanga wamingwi. Wibiyangangi yagu ikwa mogma yinga kuyamaga awe iu kajuga iyinga ibaga kiyi. Ikwe mogu mwega iyi kajuga yingana Jerusalem nga anki eikiyi. Hinji nkwenye ingwi iyagu hikvyai maka anga ingwi iku nakajuga ikwao awe iki medangi mogma kiyi. Ikinyi iku ikwao kukngwi kata wiyada ikwao yadanga ina wiminga. Inkangi maga ikwao kukngwi kata wiba mabi ikwa ikwa naknkainkata ikwa kima tukangkainkata ku egana yangwa ikuwe. Yagu hingwa kunyiyi takra wunasinya kana tiru kwa. Ngai mega ikuki suga ingi sunga yerwanye. Nigurat nandangi awanga yeyangi yesinyaga kajuga itongwa. Itwanga iku kimangi ninya sungo koyo itanginya nananga ninga abiwaga ngoto mermandinga mangenginya rukwa kukngwe kima inga yago kiga kwatinga manga emingi. Inkangi iku yaguda Nazaret nga anaka wakuwe. Nga iku yagu kukngwi kanakina wiminga. Mabi yankangi kana kukngwe eganengi ameda iyaga kukngwe intanga ima yanganak nga amaiminga. Jesus iku naga eda ikwaga naknga angwa nangatangwa ekre. Kuri hansu iku ikwa nyaga kwabana winyadangi amaga ikwapaga ina winyiminga.